diaturi kangge Bapak Miska bareng Ibu Titin keluarga. Kangge Mamai Sultan sing duwe grup Condol, kangge Mamai Suki majikan tua bos pelem. Kangge Dede Ananda, mangga diaturi majikan tua. Wadon lan lanan si pengantin Mama Nadia manis mis menok wina harus somai gawe bunga nok Nadia nok wina gawe bunga sing dagelan suntingnya kembang bos pel majikan tua sing ditembangi bos domba dewe bos domba aja lali bos domba Mimi Seli sayang Mimi Seli yene man katone mane Mimi Seli sayang sayang katon sayang Mimi Seli Bos Taiwan sayang Bos Taiwan sing paling hebat Bos Taiwan sampun lima selawase Bapak Miska Bu Bapak Miska majikan lanang Bapak Miska sing paling iman Bapak Miska yene man katone mane Bapak Miska sayang katon sayang majikan Bapak Miska Bos Taiwan sing ditambangi Bos Taiwan dewek Bos Taiwan Mama Rosa sing paling iman Mama Rosa aduh Mimi Seli sing paling iman Mimi Seli sayang matur kesuwun.